5 yaşında 6 yaşında uşulарды үйrөттүлөр. Анан кийин ушул дайым биlimli жыгат, bilimsiz güçlü birdi жыгат деген багалакатты дайым айтып окууга. Батырларыбыздын аттары дагы бир мындай өчүп, ушундай бир акыбалга келип калгандан кийин жерде Эмил Абдыкадырович аким болуп кеңешип ушул жерде сонун бир жайга айлантпайлыбы деп, анан ушул жерге ушул биздин ашуун ишканалардын арасынан ат баш районунда 4 мекеме ачылган, ичинде ушул биздин маданият технология өнүгүп ушундай Она чечеткен жакын болдуlar. Матай, красавица. Bismillah. Ayrılmay uçan talladan korkur kurat kuralır. Uşuk ardından çıkan bolama. Oy karanlı bürgeli günleminle bollu deyip arda kalsa taytırı adamay günleminle bollu deyip hoşu gezgecen ekek göğümlü bölünür gözün aşı tögülür hayran buğdan hayran göz tuğulur sular at başörün elimdin bir baylığın kayrı verdin tübölüp atın kaldı sayra gelim.